Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy. For the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism, we earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there's hatred, let us bring love. Where there's injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Ferdinand. Pray for In us. the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carreon. Ing daratang ene malambat at kanita ena mikatakot king kayakatang labwad. Uling yo ing kayakatang talapagligtas. Kilagin ng iba ang paninganak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimurin. kakaluguran kong kapatad, king kakatamo pong kapagsadian, king kakatamong kimpangabayit, ning kakatamong talapangabos, kalupanasalang Zacarias at Elizabeth, mamatda ing kakatamong kapanaligan at ing kakatamong kapanayan. Si Santala Pangini din kaya katamong kasalanan, bang maging karapat dapat na magmasusi, karing banal ang misteryo. Ikaing minye kang Samson, ning matuwang tipan, king pamaging ukum na, king kayang balayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikaing tini paket king yato ban mikabos, king meto katawan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikaing minye kang Juan Bautista ban, misadya, king dalan, ning kang anak, apakamalan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluan na katamo, at king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Impaming mayupaya, papakit mo king yato ing kinang ning kang ligaya, king panyatang ng Kristo, ami bayit kang Birhen Maria, pagkaluban mo kesanang tunay kasalpantayan at lugod, manapag masusyan miya ing misteryo ning Diyos, ami katawan tawo. Itiyadon mi king kapamilatan ning tinuming Yesu Kristo ng anak mo, ama bibiyat bagari, kambe mo ting banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding ukum. Kaniting panahon na ito, king balen ning Zora, ating metong atawong milagyan Manoa, miyembro ning tribo ng Dan, eya bitasang mikayanak ing asawa na, misa na yaldo, pepakit yo king asawa na ing anghel ning Ginu, nga nakeya. Eka pa bitasang mikayanak, dapat nyeni kumagli ka at mga nakmetong alalaki. Inya manibat nyeni, eka miminum alak o serbesa, o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abayit mo ne ing anak mo, eme paputot abwak, uling kabait na, makatugulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Ya ing magumpisa king obra ning pangaligtas na ning Israel, karinggamat daring Filisteo. Pintala niya kanita ning babayi ing asawa na, at nga na kaya. Detanga ko ning metong at alasuyo ning Diyos, makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Diyos, eko neman kitnan, nung nuya menibatan, at eneman sinabi ka na ko, ing lagyuna. Dapat sinabi na ka na ko, ing kumagliko, at ibayit ke ing metong ayanak alalaki. Sinabi na naman ka na ko, ing eko dapat minum alak o serbesa, at eko sukat mamangan king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak ay bait ko, makatagulaling ne bilang Nazareo, manibat king kabait na, hangga na king Mateo. Kay bat nanita,
Beit ne ning asawa ng Manoa, ing meto ngayanak alalaki, at inaos ning Samson. Meragulya ing anak, at pepanwana ning Ginu, at migmula ning pepasikan ning upaya ning Dios. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Patitingapon, puryanda ka, papasyag ko ingke kang ligaya. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko ingke kang ligaya. Maging antikasa ng matibe, santungan para kako. Metong akuta, akambilan ko kapilanman. Ika ingkakong santungan at talapaglualo. O Diyos ko, iligtas mo ko karyang mga rok at tao. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko ingke kang ligaya. Ika o Ginong, ingkakong kapanayan at hasaan. Manibat pa kanitang anak ko, kimabilog kumbi kaya kakong manalig. Ika na iminingat at minantabe ka na ako, manibat pa kanitang mibayit ko. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko ingke kang ligaya. Purian ko, o Ginoo, katasan, imakapagmulala mong kayupayan. Kakong ibulalag ingke kang bukod mong kayapan. Manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos, tiro mo na ako. At ako naman, alakon tuk ng mipapasyag, karing makapagmulala mong dapat. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko ingke kang ligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mekakini, sampagan ning punang Hese, tanda ning lugod ng Diyos, king kabilugan ng balayan, iligtas mo kaming alang pangabala. Alleluia, alleluia, alleluia. Ingino manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, pamama sa aking maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Kanitang i Herodes, yaing ari na ning Judea, ating metong saserdoteng nilagwan Zacarias. Miyembro yaking grupa ng saserdote ng Abias. Ing lagyo ning asawa na Elizabeth at iti ibat yaking lahi ng Aaron as saserdote. May biye-biye lareting ni asawa king mitmong kayapan king harapan ng Diyos. Mapamintulang lubos karing kautusan at tuntunan ay ibat king Ginoo dampot elami kaya nakuling Elizabeth maugya at matuwa na lang pareho. Ni San Yeldo, ing grupo ng Zacarias, yung mitutukan mga siwakin templo, ang gaking kaugalian at tutokyan na ring saserdote, yung miyatasa na may piling dulok king insenso king altar, inya linom yakin templo ning Ginoo, kabang ding dakal atawong at sulwal, manalangin laking oras ding pamandulok. Kabudabod, pepakit yakeya ing anghel ning Ginoo. Makatalakad dia king danewanan ning altar, king lugal anong nuna dudulukan ing insenso. Panakitan Zacarias, king anghel misdan niya at nitakutan. Tapot, nga nakaya ning anghel, Zacarias katatakot. Dimdam ning Dios ing kakang panalangin inya, ing asawa mong Elizabeth, mga nakyang meto nga lalaki, pamalagwan mengwan. Tumula ka at magsaya, at dakal lang tumula, king pangabayit na, uling maging marangal yaking panimanmaning Ginoo. Minum alak o nano mang inuman makalasing at mikatman yaking Espiritu Santo manibat king mitmong pangabayit na. Dakal la karing anak ng Israel, ding papagbalikan na king Ginong karelang Dios.
datang yang mumuna, king Gino. Masikan at mayupaya anti may propeta Elias. Banalang pikason wan pasibayo ring tatat ding anak. Banding makasalanan tuntunla, king dalan na ring matulid. At ban isadyane para king Gino, ing balen, apinilina. Nga nang Sakarias king anghel, makanano ko nga balo king tutuyan. Matuwana ko at antimurin ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning anghel. Makatalagad ko arapan ning Diyos, amitubod ka na ako, ban sabiyan ko at ipayabot kaya ka iting maya pabalita. Dapat mo palapan walan ing balita ko, at ito namang mapalyari po tang miras na ing mituldong panawon. Uling kamaniwala, mapipika, manatili kang makapagsalita, hanggang matupad, ing pangako ko keka. Ing panenayan ding lumwal ding tawi Sakarias. Pigmulalandering bakit maluwat yang tutukilob na ning templo. Inyang linwalya, may kapagsalita karela. Inya inisip da king menakit yang meto nga pamipatilip, kilob na ning templo. Ulang may kapagsalita, sininyal na namo karinggamat ning burinang sabihan karela. Kaya hari naning pamagsilbi na kin templo, minuliya balenay Sakarias. Kalabas na rin mapila na yeldo, milam na ni Elizabeth ay asawa na. At migdato niya kimbale, kilob ding 5 bulan. Sa upana ko na rin ang Gino, king kapamilataning may palyari nga ng sinabing Elizabeth, segi pa na ako king maragul akamarinayan, king arapan daring tao. Kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Lukluk tapo pasibayo po. Good morning kaya kayo nga. Let's keep this short and concise. Ngayon po nga, aldong ay tidimdam taya ing malagong kwento na ring miyasawang Elizabeth at Sakarias. At ila po deng si simbolo king metong ugali o disiplina dapat at syukarembalang Kristiyano. And what is that? Hopeful attitude. Na madalas po yan ay mawawala kay katam. O nung atsuman, tutuya ba kayang kapanayan or tutuya waring metong pamamag-asa in kay katamong daraptan. Kasi hoping is not just you wait for something, that you are not doing anything. You just wait. It's not like that. It's one tamad. You know one tamad? One tamad is waiting, right? Waiting for the fruit to fall in his mouth. And that is not the kind of hope and waiting that we are doing right now. Because in one tamad, it's just a passive waiting. Wala kang ginagawa. Hinahayaan mo lang ng laro ng kapalaran. But active waiting is what we've heard in the life of Elizabeth and Zechariah. Why? Because while waiting, they were doing something. No? While they were waiting for something to happen, and that is the grace of God, eventually they will be graced with John. They were doing something else. No? Proactively. Sipin niyo ho yun, sa tagal na kanilang paghihintay, hindi ho sila tumigil gumagawa ng mabuti. The process in between being given the son, John. Now, you know, the John means God is gracious. That's the literal meaning of John. Eventually, magkakaanak sila, John the Baptist. God is gracious. But they were already graced by God in the process of waiting. No? Doon pa lamang ay biniyaan na sila ng Diyos sa kanilang paghihintay, sa kanilang effort, in their patience, in their relentless trust and faith in God. That is already a grace and a blessing they receive in their life. And I do hope, my dear brothers and sisters, we may also be inspired and we may imitate Zechariah and Elizabeth. Tayo din ho, ang dami nating hinihintay na matupad mula sa Diyos. We keep on asking God every day,
asking Him intentions, favors, no? To do something else in our life, to grace us, no? Pero katulad ho ni na Elizabeth at Zacarias, wag ho tayong magsasawang lumalapit sa Kanya. Dahil wala pa naman ang ating hinihingi, tayo'y pinagpala na ng Diyos. Alam niyo ho yung mga hinihiling natin, whatever we pray to God, they are just only bonus. No? Because the mere fact that you are with Him in prayer, that is already a grace. No? Yung paglapit lang natin sa Diyos ay isa ng malaking biyaya at grasya. Kaya ho, wag ho tayong susuko. No? Keep on praying, keep on going before our Lord. Like that of Zechariah and Elizabeth. Amen. Please all rise. The prayer of the faithful. Manalangin tamo king Dios, iba ayat subanwa, amitubod kang Jesus, king marang metong kekatamo, iba't king kamatayan, nga tamo pong manalangin, Ginoo, bendisyonan me ingkekang balayan. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. Ban in Santa Iglesia, bit mong katapatan ng isundo, inginumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayap daring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. Baning yato, lubos nen tanggapan ni Kristo, at atakman na ing pakayap ng upaya ng kayang grasya, panalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. Bans ding sablang pamilya, lubos dang kilala in pangatsyo ng Kristo, kareng sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong, king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. Ban itamongan, makapagsadya tamo, para king pangabayit ng Kristo, kapamilatan ng pamagkapilit tamong maging tapat, kareng aldoldo tang obra at katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. Ngini adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kang balayan. O Diyos sa ipami, biriyan mong ing anak mo, magintawoy ang kalupami, baking makapakirake king kayang panga Diyos. Sa upan mo keng makibat, mit mong katapatan king awas mong isa diyaming metong, panusig ting makatawo ming puso, king dibino mong kaburian, itiyadon mi, king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos, king metos sikluban uling king gekang kaya pantinggap miyang tinapay ang pangmikeka, tinaping bunga ning gabun at pipagalaning tao, para kaya kami magawang tinapay ning diyo. Mipuri ang Diyos, kapilanman.
May puri ka ginong Diyos, ning meto si kluban uling king kekang kayo pantinggap ming alak ay ampang mikeka, alak ay bating ubas at pipagalaning tao, para ke kami magawang inumaning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawan matanggap iya arapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamoy ka sa plala at ning mapilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O ginuning pakalulo, tanggapan mo sa reting ayon na daralami king kekang altar, mananasanang ingke kang upaya, ipawi ni ingkenan mi at papagbanalan na ing darawan mi. Itiandon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuma natili kekayo, At kaya ka ang temore. iyat na yularing puso yu. Makayat na no king kino. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Pisyag na rin sablang propeta yung kayang panyatang, delane ning indong virhen, kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Dianang wana talapaminyag yung kayang panyatang at pepakilala ne karing tao inyang binatang ne. Uli ning emunanong lugod na kaya katamo kikman na katamong tula. Ngayon, ipagsadyan tayong pagmasusya ng misteryo ning kayang pangabayit. Kanita po tandatang nedas na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang din puso tamo maglapo la kapamilatan, king kapagmulalan at kapurian. Uli ni takambering sablang koraring anghel karimbanwa daralit ming kekan ligaya, layon makya belantok ng babiya kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa, ating labwat kingke, kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyu ning Ginoo. Nuan yung daratang, king lagyu ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyu ning Ginoo. Nuan yung daratang, king lagyu ning Ginoo. Tunay kapin banaloy, ba, iking panibataning sablang kabanalan, uli ni tapagparalampumi. Pabanalan mo sa reting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami dawon ko sa loob king pamilasan at kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya kapiraso ne at binyenay ka rin kaya disipulo at ngana. Kunan niya iti kongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Pagkanyan mo naman kay bating apunan kinumaning kalis, pasibayang pepasalamat keka. Pinyaning kalis ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya ning bayo at alanganggang tipan.
Ami mo para kay para karing dakal, para king kapatawaran daring kasalanan, tapta niya iti yan ting kapigaganakan kanako. Ing misteryo aning kasalpantayanan, Potang kakanan miya iting tinape, potang miminom kami kaniting kalis. Kekang kamatayan ke kami ang papasya, ang gana, king datang ka, king kekang ligaya. inyang ining gaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyibli na mebiya ning anak mo darawang miya kay ting tinape ning biya ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo baan sumuyo keka. Mampakumbabaming pagamuha mo king kaming sana misulusulo king katawan at nayang Kristo tipuna na kami ang ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yakin lugod muna kambiyanin ka kaming Papay Francisco, ning ka kaming Arsobispo Florentino, pasyanin ka kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na din na Father Noli, Father Meg at Father John, palating sablang diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming Pepa Inawan at manenayang subling miye, ating sablang mayangon na biya, tanggapan mo sana maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ng Mariang Virhenin duning Dios, isa no se, ing kayang malayas po, soring nuwanay apostol, ating sablang santo, at inapad gimal mong kaburian king kakabaning panawon, layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutukagaming Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya manggaman king alanganga. Amen. 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 Mitmong kapanaligan king ginutamo, mahustangan kaya. Ipami ayat banwa, misamba nging lagyo mo, datang kaya kaming kaarian mo, ni pamintuan ng lugmo kaya isulip antibanwa, ingka kanan mi kingal doldo, ibiyan mo kaya kami kingal dongeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangya mo kaya pa isawol king tukso, nuni ikapos mo kami king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pagkalulo parati kayang mikabos king kasalan at miligtas, king sablang kaligaligan, kabang manayanaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang, ng Yeso Kristong kaya kaming talapangapos. Uling kaya ka, ingkarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanang ka. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginumantabe sa kapilanman kaya kayo, At kaya kang timurin. at ngayon po'y pagkalubta mo, ing kapayapan, king metong at metong kapayapan po, peace be with you. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyan mo kaya kaming kapayapan.
Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ingmunag ning kaligtasan, ipasyag ne kaya katamo, ban ituntun na katamo, king dalan ning kapayapan. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan da ka para kintinapin ng biye, ibuklat mo sana ring puso mi bangke makapagsadya, para kimpanyatang ning kaya kaming talapagligtas, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. At bendisyon na kayo ni malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine at umenako, king kapayapan. Salamat, King King Dios. Magrasang aldo po kaya kayungan.